ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadim dapat mi patba ik result jang secondary school living certificate nik result matric u executive chairman jang Mbose UCP Marak ubadeiru retired IFS lapha ik Kyrwoh khubor benbentip mentausnam kidan ripulaya jar neruspa prapu arngu Khynnah kebia khonya ke exam bagi pas pa kidan san pusana jar sauspa nyopulai ngon Napdeng bepas arpu arajar nyospa arpu nrungut kidiki Khynnah shinrang batlepu arajar nyospa sapu nyongut kidiki kentei Kapraja kendai spa langut ki Khynnah ke pas tang san subject batlai pun rioja san spa nyo pongut ke pas bero ro subject kejinan ke pas menta usnam kolong prapu nyo 0.4%. Kidan lai spa sapu wait league school ki bagajing pas ki Khynnah ke de 6%. Halo ka digajing pas pa ki Khynnah ka Kyrwoh khubor kalong ba CM Impact Guidebook layara bahai ki Khynnah bakin pas ke exam khamtam me ki Khynnah ki bam shimla yo lat ban yo ki notes ki biang man pen kre ya ke exam Mbose kan penlong ru ya ka supplementary examination mentahi usnam syuaban kur uyayong bagi tu Khynnah ki bafil ha kan ko subject kila banyak kon ya ke exam